Noi muntin gamtina jeng ku kichate zose na bon chavin kalim naw salam kahin bole. Tun tunya dinga ki gong tu so. Asi som leng chanala tu so nangai khom kitningin na bon chavin lem na heche ove. Kuki in pi youth affairs agon na mi pite henga temna. Amasan kanam mi pite zose na bon chavin kazana salam kahin bol ove. Tunin kuki in pi youth affairs KIYA in kahin say no muchu ahile. Igamle inamadinga chozong le ka chole tilawa 3rd May 2023 namgal ihindova ki pana tunichan asun azan namkhan hoding gel na ati amang accident za chomchom ana adam lo chule gilkel dang cha zo seding gel na napahin tongzing kuki khanglai longpi KKL chunga di ilaw tale internally displaced person IDPs hall government na ko na atsan diva kisu chat vai le alam lawa ni egua ki mo onahi KIYA in khol thaichan ahung ki khol nungin hiching onahi bul lebal nei lole ki sumin se na ahi ti mo do ahi ze in na sata in no mo akisai tulai inam sung din munuhi khol do na ima lo hela social media amang cha nampi na tong ho ki demle ki zo ho hin nam sunga phat na lam sanga set na zo hin po lu ding ahi ze in tu apat sa namite adhi akhang tha ten social media la a he chin lo tu sei la sa ho a ko na ikakang se divin tem na hung ki nei ze Kuki Zo Council KZC in General Body Meeting anabol Zanhi Chun Charachampul District Renkaya VTI Auditorium muna Kuki Zo Council KZC Governing Council in General Body Meeting ananayuve Zingkan lam nidan somlakha na kipan pungkali le akim chanlu na ki holim na ki bol na achun constituent body chomchom akon delegate som gubzenin panahung labinahi ki hokom na phat masaju KZC Treasurer Reverend Dr. GAZA GAM te ako na sumlapay din mon het sa na financial report chu KZC Chairman pu henlen thang let akon kiloy khom na ki mancha adan het sa activity report bol na in ana ki mangi hechi report ki bol na te ni achun KZC kiloy khom na sumlapay din mon ki vai pu na to agon ki nei ho chungcha nga het sa na aumin ahi Kihokom na Pani Chan na chu Governing Council Coordinator Azang Khongsai pu CH Azang Khongsai makay na in business session in anakimang e Hichi pa sungchun Kuki Zo Council kiloy khom na apoy mo thulela ho say khom na in akimang e Kiholim na ap panhung la delegate honzom malama machal na umthay na dingin lunggya ngay dan ho akisay khom vinhi Lunggya ngay to pa sota akisay khom nungin Governing Council chun anoya chenghohi kithulu na aneyuve. Point number 1. General revision. KZC Cabinet ho vai po na ding pasunghi kumni hiding in say hitai. Point number 2. Continuation of current cabinet. Tule tua KZC Cabinet lamkai ho vai po na hi kumni susaw beding in sa hitai. Point number 3. Public mobilization. Kuki zo chate in political demand kinay ho government in agang thaipe na asu ubulit na dinga malam ami pi kipin na rally ho ki gongzinga ki bolzing ding ahi malama kuki zo chate lungtup na moso na dinga kilungkhat ta apan la khom ding avel a kinoptu na to ranin ki ho khom na chu khumkha na ahitai KSO Sadar Hills le KWU Sadar Hills in pu Manos SP le pu Rosi Adal SP kang pu pila ado na anay uto ranin ahung rong taading pu SP Abinav le Adal chule pu SP SL kam ho chu kang pu PSP office alim na ananay zubin ahi Zania Israel in Gaza Gam ceasefire ki koitai tia apondo na anay to ranin Palestine mi asang azain in lamhung kiletawe Israel military into pon abolin ceasefire agreement so ubulit na ding legal hinga kipoy mang hohong kilhado kit na dingin sipay hon sun na mapanin galbol aking atay ati kumni sungzen gale tol umzehin Israel le Hamas dong hi chimkhe hon ehitan hichi ceasefire ki koi hi hung so tehin tetin US President Donald Trump in asaye ceasefire kinupto na dungzuyin Palestine gamakon Israel sipay ho hung podo pantawe
Julia Jisa October 7, 2023 ni Hua, Hamas in Israel hinbulu le na Israel in Gal Abola, Gal hinga amat Palestine mi zanila somnga Julia Gaza mi sangkhat le zasigi hozong, Tlado dingin kigot na anaytay. Ceasefire kinupto na dungzuyin Hamas in October 7, 2023 ni Hua, Israel mi zanila som nga lekhat, apoy manghola tu chan gaya dam na lai mi som ni hozong, ay Tlado di wahi. Hichi himham ki bol hi, UN security in tosot na dingin Britain, France, Germany lam gaihon ni na anayuve. Hichi himham ki bol hi Israel le Gaza gama ki patan umwangin Hamas galgu bol hon him lethal atul koy diw hina. Gaza gam hi koin apwai building ham. Tin banoi gam lam kai tampi in lungham na zong anayuve. Ceasefire in mitham ho in bang ki patan na ceasefire mitham ho in bang ki pathanum na nei theove galato zia Gaza ceasefire ki bol zia Gaza in lam kinungle Azir Abu Sadet kumsom ni langa in asay na Israel mino kahi in chapa khatle chanung khat kanein Gaza in adni thanin amolem thantai kachen na in zong Gaza in achim helin chen na thei hitapoi hin la galato la ki chai hi kanung sunga ki pa na omme tin na phong do e Manipur gamtum ke thei loading ahi konyat ke sakma Manipur territorial integrity ke thei loading ahi hichi gamtum su ke ding ki go ho hi NPP in ki dodal ding ahi tin Meghalaya chief minister NPP president konyat ke sakma in na saye zania infal copy public meeting ki bol na civil society le Gaza mi pi ho masanga holim na abol achun milun sangma chun Northeast gam kaya jamna bitna chule ki khanto na na dinga ama party NPP in panala ading zong tin asaye minun sangma chun governor Ajay Kumar Bhala zong akimopi in khamna thei chule galman cha aki go ve hoven na dingin zong akiho komplane KPI district the IDPS hozo se koma hetsa KPI district IDP kuki IDP welfare community in Tunichana kuki IDPS detailed data collection hung ki bol thumvei chan extend hung ki bol zoa achai na pending zing ni ko October 10 2025 chan deadline na ki pi to hlonin 11 October 2025 ni ko apat data collection form he receive ki bol loading ahitai tu chana submit hung ki bol ho se hi Saturday ni ko le KDIDWC in ke bechulding final IDPS list dinga print out ki bol ding pedo na dinga ngai chat mun ho submit ki bol ding ahitai tu chana submit hung ki bol ho se hi Saturday ni ho le KDIDWC in ke bechulding final IDPS list tu chana submit hung ki bol ho se hi Saturday ni ho le KDIDWC in ki bechulding final IDPS list print out ki bol ding pe na ding ngai cha mun ho submit ki bol ding ahitai Tuli mabana hichi IDPS final list apang lohon complain hihan aboy naw hizong le community in kikisa lalpi taloding hi tin zong na phong do ve Secretary KDIDWC tu so hi chan chun ki chai tai tu so bana ngai ki dingin an bon chavin lim hi che ke ve tu so hin ngai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed